namar ka jingjur palat ka jingkhap ngya ka surok ba nongpo kabalawan ra ru ka jingpenwit ha ka yat ka yang yiki pain ba menta ka sngi ka lai trigun nailur kinong yalam shnong ka shnong nongpo harangkat kinong yalam ka nongpo region auto owner and driver association lembat ka tanat penyai kali jong ka nongpo police station kila lej ban jurip ya ka jaka penyeng kali khanang ban laban penbej baka nomwan ra ka jingdheng kali ne ka jingkham nge ayaki pain ba ki balej bawan ha ka sor nongpo ha ka ne ka jinglej jurip la ya don lang uba Sylvester mensong urang ba shnong ka shnong nongpo uba Tony Shilla Vice President Kanongpo Region Auto Owner and Driver Association uba B thank you na Kanongpo Traffic Branch lembar kidkhot ka dorbar shnong nongpo bat kidkhot Kanongpo Region Auto Owner and Driver Association kublai ya pi baro de hakani ka por ngi don lang hakani ka jaka hakaba na ka deng dorbar shnong na ka deng police department rengkat bagi association kabadai jong di auto hang ni hapo nongpo propat jongi kajing penbej hakabe de ka parking kaba la penjenjar sisai ya ki paiba ki nonglek nongwan namar kajing khim kajing bon ki kali kajing bon ki auto te de namar kata kadau na kaliang darbar ba kunjur na kaliang association berdekat di kulit ni lalong concern ha hakabe de ba kane ko benta te de namar kata kadau kane kasi ilayo ban ya selop la layo ban bej ha kerkom ke tenat kerkom ke bai dan namar kata kajing karo ya baro kini ki association kibadai na ka jom ke auto nang ta ki dan ki altoro nang ta ki sumuru ha ka ba kajing le khuj ka ba kongsan ka ba na ka liang jom ki kini ya le sistem mat khuj ya ki jaka ki bala alat ki nang ba kani ka sor nokko nong ke tenat ka ba ipu iping bat pinong lek nongwan di bebun ba kam ki turis bawan bayar bayang te namar kata kani ke de kamram akaba ni la yo ban sim menta ni ai kulai tentang ya di kulit di balong di ba second in charge ha traffic ila don lang ila yo ke ni stu jumur lang ila yo ban tulbe ha kom baitenat te namar kata ngang next camp ba nakaliang ki auto ru tin ai ke instruction ya ki baro ki para driver joki bakin penbiang kat pum gajinya pembek kat pum gajinya kren dan gajinya pensai hakane ke port dan namar kata ngiru ai blay baro ke besi menta hakane ke port blay sebuna ki presnong prathau pare prat kene lagi ni pemna don kam tam no kata nam ta ka imlang salang nam ta karoi kepar kidukan kisurok kere ka jonga jongpi ninang penukam kade ka jonga jongpi la nang penukam kade ka basni balai bakasni ba kanmi ka jinya kanmi ka jinya syo mangam ki ki ngale ngam snat banlong ta ki kirul ki an ba ong da ka puram ya association ken auto makiri ki telang ni telang ki bat kisnong kunjo telang ba kisnong dan implementa te ngakapat ya ki nongnya auto ki bat scooty ki sumo kino kali kebayang ha parking lot kepada beniang to subha doyang beri hok lajong ade kita kimam dei hok baniang ngasumha ban kempat ya pi lada pi don kam kano ka emergency ba pin hap ya ka jin kit ka jing di bam jang ne subha kren ya sen jong ka association nang ba pun pelak jaga ba pin yok niang kali nei lam kumta piang krumur pi thange krumur hap krumur por mesti mencai namar kali dengan hajat kali ki rung kimi di banlaj na kata ka jing ya blok ki kali manlaj na kino ki jing pun kita mana ban ne ki komplain na kino ki benta ke lada nyin sim kamru komnyam hap namar ba ni de ban ya sutu ni de boram habala association kala bu kilain dag balik la tho to boram kenang makin mentoy ye di om ban mentoy mangi aseng bat ki pulis nei kane dei bor kane jing mentoy jong phigri poita kamtam kinong chonu kanru haba pikit jingkit pidon ka bakaki rota ong ye klit ong sen ong action katai kata nanti ngak kepat pi ba pidem pentip de kenang ma piyo man yang kali pi penhap andai pi yang baro cisi na man step hamadamit te gakta ya babun balang di bawan sim doa yang tu di bapang hang tu giat te pihak perkat na bantai yang kueru om pin perkat tang ya bantai simet kamde nama ba hang ni surok
long lang bar khoi bat kan thei na bat long met ta dau ba de ben sim kabu menga de tang sok junga ba de su de sok pai bak kong de ya buram we aba ya buram mut jing pha nam ta jong no junga jong pi karoi ka par junga jong pi ka pha ka miat junga jong pi ka de ka ta ngi don kam ban ya kungu la ne bot renti kam tam ya ka an jong tafik ro ro de men bot jong a sinong den bot jong a sion den bot kam tang di driver mo la da pim bot kan mi ka jing puriura ka jing bam yak be ka jing ka ko te kakta ya karoi ka par ya kamai ka ji kakta sekarang kiu ni hapin hiar sepo namal ba ninggan ni teli barbor hi nakaliang jungai kumu skenisasi trafik nang pot trafik ban ngapen pau sai pi ba pi dei menisok silang kiri pai ba badan dukan bat polis bat ki association bat ki driver kini ban tu jimut lang subha wat nam soi pher jimut ka ei ba pi plan ma pi ngir i kubur ma pi plan ngir nya kubur lang nang ba la ben yang ya ka jinge jong ne ka taw komiti jong nang po te kham tam no ki sa kandiat hagini si oi pat don ka jinge pen bet jungi dai nang ne chmat bang pat jor ya kino ki driver ki banyak ya acakan ne teter rumta ba kin suba bot enti ya we ulan ba tila tho la dro to ya pek to ya burom nang ba pin suk ka kamai jong pi la da don ka blok pi du kamai dan anak kasrok ka kuj kalaj sportif yo isi ada blok bro isi yo namun setiap dua tang street kin bisane kin bamjani punya kajinge kon spi ke kene lagi kepat itu juga confirm dengan yapi driver lebih jonga mo te kata bot nanti kongo te kenang ban sudel te sakawi kumbala kerpat na ka town committee pat na ka association mene na ikan por yep ndek ti ong ban bu non ti nando alpha dei te hoj ni na dum chwa dan non ti tai te ko ne por kalong dia na tai ji kalong ko no ama ba bon di bab pentot yang ni ke kalong ile persya ini hande yang ni mdon bakersian pat betul ni ti ni bu ni le hande di bab persya ini ke babun hande kinong irak ni mdon te lada pi ya snok ti bat ni bidon rengkat bat ni ning don ji benu non tri dak basuk tang ba ngak kerpat iri pai ba am gi auto adan pulit ru nyokor simbot ngilibot non tri ru empe chu nyon den den briu de dari masih belang simbot nyon kum getu subhan buat nem long tu apa den simbot buram simbot nang ba kasinong ngatau kan yaj bek ngerti atu kamding ta barak kain sinong kalabu kala kibot kemut dari kasinong ngatau masuk lara king asinong ro ambi ingura kami isyo edat desa kadau ngak cepat ya driver kamtam di taksi auto buan thain marngar mau suntai enten ter habaki staff junga ki yang buat wat sembut kim nyokor larangi kiem jong ba uplit basniu langi phan yong pelit basniu te hanu tanorim ba kapapha bat ba long internet bangila bani telang tarau nang liang jungiru ni kwa baniat Teri dekat berarti hakti kejat lah mit sini yang jin kami pi ni kloi ban le kloi ban boy te ngak kepat sisa ndai ba kilek kham kor kum hari ni kisi hari ni nai ter oi pi kim yokor ada ong non tri em ngali hang tu nang tu poi si chane apa ini jai blok kere kita gini hang tu ba kata jingkan di buat Andrei helse yang tak simbut apa non tri kebut kumno batai onom syayat sekumno bila punya ini yang kuat ngah pide ben burong entah sak ni morok ro ana itu lan morok ro entah kami komplain mo entah bon di private kasimbut ada entah tambah Andrei aduh mentang ini teng ni fake dalam blok bisa komplain langawan driver non tiladangin le tung kain meno susi mapi ni lah melek tambah susi mapi te ni berbon ngimpa bapan harassment ni gitu ngimpa na harassment ni gitu ladangin le tung kain kemot way one ada pelit hek par one ada pelit hek muju ayat ni muju perkat entah ni
Ke nampak apa film tak? Tolong dibuat gongok pada yang buat. Ya kil ke ai, ya gino parking, ya gino entry, sobha wan ni. Ke sakwai pat. Dak ba burong ya SP yung irboy. Mau lah hukum yang ini traffic. Ba ya kini ba yang Hameng Road. Hangner insya ba tiap passenger, ini ba niar passenger kini melak beniang. Melak lokal, turis, gino melak beniang. Melak beniang. Lada kiyang lah don stand, sobha beniang hastan. Ka semua stand. Botol nistan ke subah bani hang jakala jok nang ba yo lang yang wan amdan dikta pat khantam bani ada nam tak aksiden lada yang kumur mata yang kali nang tay khmat kibri ukras mi ibuan kali nade akum yade untna ke mano ba dunong mangi hi ba sinong thau tarau nang pat hi gini lain lu na du nang tay hostel ter hau bitni ya kli het ne kli aminut subha ni simbut keladon no pentingnya atau waladam dan simbut laili keladon la petai direction laili pimla baniang apdeng laili amarga kena hai ka ai ka hukum ka jongga komisioner distrik dan suatu